What causes the young generation to go into drugs? Wat ik jou nou kan zeggen is die, ik het groter raak, samen lieflijke maandpa, mijn maandpa. Hij me wel spoil, ik ben heel ziek, kijk je, beslist zullen, moet zullen ze raken, hij is goed zoals vandaag. Ik ben net in de asfalt vandaag, kijk ik, is nu de real true wel. Mijn mama paas me zo niet meer aan, man. Nou is die asfalt nog heavier. Ik heb nooit gedacht dat ik op die plekje ben, weet je wat? Nou gaat ze nog meer aan die dankelen, because het is nou, als wat zij nu kan op die pinding, maar ze weet. Als je wat even moet kiezen, kan de mama naar die toch gaan, dan gaat hij. Maar nou praat ik wel het true, wel eens op je man, pa. Je hebt independent mensen die meer aan, man. Zij weken, dat is tough. We live in a society where we tend to reject or try to pull ourselves out from certain situations. I've seen parents who have decided that they don't want their children anymore, and that is a problem. Ik voel dat lahat andere mensen zoeken dat hij gaat niet ruimte kan doen niet man. En daar is misschien mensen. Verstaan ze van mij? Hij zit hoe je komt. Hij anti kunnen ze misschien bij elkaar met terug. Ze komen zomaar dat ze dat terug. Hij zou het gaan. Als je kunnen zo vragen wat je wil en niet zeggen. Zij moet daar visuelen man. Dan moet je wat. Zij moet daar kan visuelen op parenting. Kan met je moest altijd kan. Nou de kennis wat gauw beginnen gangsters raken. En daar is dus hoe die drugs beginnen moest worden. Dat voor gangsters. Single parenting. Is wel een single kind parenting. Jo, mijn bro is gauw. Because alle tiri aan de laten. Misschien die maasala, maar alle tiri paasala. Maar alle tiri paasala, alle tiri maasala. Makes for them to go look for that other, for the other. Because they need everything. But if the father can even be there, or the mother can even be there as a single parent, then we also say. It's tricky, whether we like it or not. Parents have the power to change the world, to make the world a better place. En dis hoe dit gebeur. En as jy jou kinders gaan begin parenting, praat wat parenting is baie belangrik. Baie van ons het hy gekry nie. Maar as van hulle wat gekry het en anders kry het, ek weet nie hoe dit wat dan hy sou het gaan. Kyk jy, en as jou kind gaan uit die cirkel kring het van die family nou. Maar pa is dit aan nie. Nou gaan jy moet soek vir hy man. Ek kry het met die braas probeer gangster. En hy begin op hongrie en hulle twee begin aan pas soos one-on-one en nou begin hulle kroeg raak. Wat ewe hulle nou begin te sê, nou hulle gaan ook gangsters raak. Daar begin hulle die drugs en daar gaan en wat ewe die case mee wees. Verstaan sy en begin simpel. Wat sy begin op hulle doen en voor wat hulle doen en voor hulle wat sy beluister wat hulle beluister en hulle so gaan dit aan die relationship go. Is it easy to become a gangster? En dit is weer nou turning back. Hulle vertel hulle mos sy storie van as jy anders uit die. So as jy anders is amper so, hulle is nou jou family nou voor life, jou man, jou pa, beteken nou niks. You need to be very careful as parents and to get your children. Be there for your children. Jy kan jou maalig op die steel, ons moet jy drugs gehaal. En die moment as ek een keer begin roek, na ry na dit toe, na hy toe, gaan die punt, because parenting is nie daar vir jou te sukkel nie. Sy is mos jy altyd daar. Ek meen nou dit. As jou baan die paar ramo gewees het, en hulle het hulle parenting gedoen, by 24 hours, hy arbeid looking to put their children in care, daar wat ever it was safe. Chris, school, baie belangrijk mos. Maar, ek weet nie van ander mense nie, maar ek trust nie. Maar vandag sy liewe, is dit so? What does that tell you as a parent? Ik bid vandaag, dit is my prayer today because I'm praying for my children, dat hulle nie kan bekom wat ek oorgekom het, because kyk hier, ek het baie dinge kom experience in die lewe, dit is baie tough gewees, vir my choices wat ek gedink het, but parenting was nogal weak by my gewees man, because check dit man, as my ma en my pa hulle nie van my kan gelauw het met die ander vrienden op buiten karrière, soos my ander vrienden, sy ma en pa doen ook hier in die pad, hulle kinders het nooit uit te kon nie, because hulle kinders achter die team, because waarvan is buitenkant,
is 'n virus, is 'n virus. En waar die virus het jou, nee, is mis. Sy begin te sommer skoolblikkies Karel. Maar wat sê jy? Ek weet nou net man. Nou jy die huisie keer, is dat jou ma en jou pa, die certain ooit, sy begin groot raak, sy wat iewers sy nou besluit sy begin. Al weet jy nou, sy gaan uitsoek met 'n cirkel uit, dat sy weet na jou ma en jou pa het jou groot gemaak. Maar sy dacht sy kinders, as snaaks, hulle maans ook, het die drugs doen nie, maar hulle doen drugs. Hy sê mos vir jou man, hy is totally af van die poortlijn, af van die radar, sy weet, die blueprint kry buitekant die hekkie, hy so begin aan die ding. Just imagine each household takes the responsibility to empower, educate their children. My children wasn't going the way that I was going when I growing up. And I want to give them the best, but you know what, the hassle is real here. Because the hassle is so heavy na. Die soek vir 'n stukkie brood as dit is het. En sy moet die wyd gaan, die mense gaan vra. En kyk die duiwels in die doen wat dag mos so, maar dit is the way life is today. En kyk jy kry mense, sy ken 'n auntie, nee, die auntie gaat jou gee. Maar sy wil jou kinders hy selfe ding teëgaan om te gaan vra by ander mense vir niemand. Dan mense by hulle kom vra hier. Hulle mense by hulle kom vra by hulle klop aan hulle deur en vir hulle kom vra. But that is my predicament. My children don't grow up the way I was being grow up. My life is tough. It was now is tough. I'm 40 years and I want to change my life, but my prayer is that pray for your children, be there for them, whatever it is, because as I can begin to world raak, so much. Another thing I would like to add is bad character corrupts good character. As a parent, if you see your child having friends that are not good for him or her, step in and make sure she or he knows the type of friend he needs to play with. Step in. Don't wait until it's too late for you to say that's a bad friend, because as a parent you need to know the type of friends that your child have. I think that's very important. And it's also the way around. Good character corrupts bad character. Choose good friends for your children. Tell them those are bad friends, those are good friends. They need to know. Some of them don't even know which friends are bad or which friends are good. Dankie vir julle wat vir ons follow en skryf vir ons nog. You will get more. If you love this type of content, please feel free to follow, like, and subscribe to our channel. Thank you for watching. Look after your children. En kyk na jou kinders. Baie belangrik.